mak sampai rempah deh, kening apa deh? Sampai taruh be kecil. Kemas cetak tar. Kemas sokor. Yang pasti menyan. Ada cetak apa sokor? Cetak, celi boleh. Mak bisa kandar. Belum kolek bercakap. Enggak engkau korong becak. Marjek sarpasar lagi. Berapa? Sampai jangan kau. Marjek rak galak nak. Cerem serem. Cuk tak ada orang yang kau gak serem kan? Dimana deh? Mak berdekasan kuntilanak. Palang. Wow, minta din. Mik kan orang. Makan tak jelas cek cinta di makmu pada. Kemarin sampai orang lepan popo mari. Jantaran. Mak berdua ada cinta yang siang. Cuma aneh kelun, mak boleh cinta tina selebaran setelah menyerah. Cinta tina apa bener ya? Mak semir-mirat. Cepat keresan. Mak juga ada nggak gede? Cuk kaki sepuh sapa? Engkau pecah ke kapi belum boleh kikut. Kiki laki takuan. Benih yang takut engkau, keng tak bengal. Tak lepadan boy takut kita bengal gini. Lain bahasa bro. Ben boleh apa saya kosan? Kok bro? Tengah le. Saya koser itu. Mataan dia. Apa saya koser di kaki dina? Tangembuk beda. Jambun kaki tak materi ya? Eropa. Oh no. Pun beda kofuran. Tangemba. Tangkuju. Keng lemari kapi saya kosar bing. Iya tayo. Mula mate ada arket. Kalau tang cinta ngaki ya edina. Kalau kosar ting lepasan. Gula tak iya ya. Engkau kiura ciling aki kaki ngusar. Ada apa kau takut sangat bing. Kela nibannya bingko tas sekolah bisa kan dongku kok bro. Ha. Rumai kamu lihat, mula mai. Mai ka?